Ya siapa sih bengal ka buan yu? Mara kok terus tawa siapa sih bengal ka kakek? Cek make lagi na tako. Anja no ano, do tak bisa aja tako kapi kabini na jiang. Tahu kok ada wajah-wajah tako kabini na kapir yang. Mun keng bah beda ring bendungan angko bengal kabini na terus tawa. Beda remah, ika guru. Abari ya kak, lamari kak. Are kak, rek. Sekecak re mun nang atas panggung kak. Mun nang atas panggung orang salan-alan ipuntak ipidatu ceramai kapi. Mole karoma ipuntak benik-benik melengot re kak. Habis saja. Abah kek korang angko Sayyidina Umar. Kan mangkana gula nang tang. Jak gabala jak di songot apa tokan bat nyamuk ring burungbungan, ring bandungan bakun takok kabini nak. Habis Sayyidina Umar kek korang angko dak rem kak. Jak jin takok ke Sayyidina Umar. Marah. Saking derin angko Sayyidina Umar, jin takok ke Sayyidina Umar. Pah ber Sayyidina Umar juga tojo kan je. Pah beda jin di jale baca. Nyanglongnya di jalan lain kak. Derin takok ke Sayyidina Umar. Ke Sayyidina Umar mun kabinin tibi takok. Kan berarti saraan bener jin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para guru, langkong-langkong hadratal mukarram Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Muhdar, ajunan hadratal mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, ajunan hadratal mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi Damanhuri, ajunan hadratal mukarram Kiai Haji Abdul Hakam Masduki, ajunan hadratal mukarram Kiai Ubaidillah, ajunan hadratal mukarram Kiai Abdul Wahid, ajunan hadratal mukarram Kiai Ahmad Rafiq, ajunan hadratal mukarram Kiai Alimuddin, ajunan hadratal mukarram Kiai Muhammad Khafi, ajunan hadratal mukarram Kiai Ainur Rafiq. Tak lupa
ajunan hadratal mukarram al ustad si ampun manggil abdinah kaangkui sakater tormator dek kapara ajunan-ajunan sateja muka-muka sateja kiai-kiai sareng sateja asatid seeseput ki puru muka-muka bi Gusti Allah terosa paringenalan jemben barokah umur amin Allahumma. Muka-muka beliau-beliau sateja terosa paring nasihat wal afiat amin Allahumma. Sareng sateja para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung selain si abdina tak bisa nyebut asma'epon ajunan tong persetong tanpa mengurangi rasa hormat sareng takzim abdi dalem dak para ajunan-ajunan sateja sesangat abdina amul jaaki tor sangat abdina takzimi pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri langkong-langkong Bapak Kepala Desa Bendungan iki sareng sateja setap-setap epon sesangat abdina amul jaaki tor sangat abdina takzimi ajunan hadirin muslimin sareng ajunan epu-epu hadirat muslimat sateja kaum pangajian sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah muga-muga along polong abdina ajunan eka dinto tempat terosa tetiatan deh kaangkui terosa along polong abdina sareng ajunan sampai depak dek kaku laku eswar kena Gusti Allah amin Allahumma Allahumma amin sepetan kaula amul jaaki sateja keluarga besar takmir masjid sareng remaja masjid At-Taufik Sumber Balang Bandungan Pakong Pamekasan sateja jajaran panitia sateja simpatisan sateja oreng-oreng senyumpeng kaangkui sukses sa acara malam are samangken mulai dari sengampar lama matek terop mace ke panggung mace ke eson sampai kaseatana edepor sampai sateja sehadir muka-muka kalaban sabab barokana pangajian mun beda sesake tertulia beres mun beda seandi otang tertulia kelar majar mun beda seki tak depak ka Mekah tertulia depak ka Mekah mun beda selamare depak terdepak apole ka Mekah mun beda seki tak andi cuduh tertulia andi cuduh mun beda seki tak andi anak tertulia andi anak mun la beda sela andi anak tertulia andi anak pole or muka-muka kalaban sabab barokana pangajian abdina sareng ajunan tertek pamati ya bi Gusti Allah kecuali mateh kalaban nyambi Islam ban iman amin Allahumma. Para Rabu sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah abdina hakul yakin yakin seyakin-yakinnya
bahwa ajunan-ajunan sateja sehadir samangken lake bini towah ngodeh raja keni ajunan-ajunan sateja calon-calon esena swargana Gusti Allah. Amin kote. Amin Allahumma. Mun bada doa bagus maca a. Mun bada debu korang sae maca na'udzubil. Apa napa abdi nami yakin ajunan sehadir kak dinto calon-calon esena swargana Gusti Allah sebab anika mangken buktena alengki kapangajian make cen ocen sek resek duk leduk lep celep kompak kepiring bendungan. Amin kote. Wahile boleh jan tak tahu orang dinar kan. Amin Allahumma. Mangkana ben gula mangken doa kieu. Gula mangken tak ajar tak Isra anapa mau beli kedua mangken. Ati malaikati bi ibn Habib. Dekel gula ngala aku wana hoy. Taking tolang ben som malaikati bi ibn Habib mare. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkan nagulah mangken adu spesial untuk ajunan muka-muka ajunan sateja hadir samangken terkempang rezeki nagapi. Amin Allahumma. Mi doa aki mantaran kempang rezeki mage. Me tak doa aki tersoki avoi. Antos gelo. Anapa mage etempeng adua tersokia anguan adua minta ke Allah terkempang rezeki. Nah iya deh iya. Alhamdulillah. Anapa mage mi senika mage sebab rezeki kak dinto macam empat teretan macam pakai aja macam empat. Saya rasa ada bu macam empat. Beda ulama asmana Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau saya ada bu bahwa rezeki kain itu macam empat. Nabat. Pertama dunya harta. Nikah rezeki bun baba. Rezeki paling maba nikah. Masuk ke rezeki king rezeki bun baba. Napa tunya, napa harta? PC, emas, Roma, sabe, motor, sepeda motor, tuku dan aset-aset yang lainnya dan yang lainnya. Kurua tunya, kurua harta. Parlo. Penting. Kebain apa? Kebai syarata iba. Gulaban sambian apa jeng parlo aing arapa sebab usaha ngalak wuduun usaha aing ngak usaha ngalak dari sibel usaha sitrum mak usaha meleh ngangkui PC parlo tak parlo penting tak penting buto tak buto apa bukan? Allahumma sholli ala Muhammad. Gulaban sambian mamundu ke anak kangkui ngaule ilmu anak ka dito sebuna kitab taklim kutu wabulughatun. Napa wabulughatun kutu andi sango na usaha dunya na aropa PC parlo tak parlo penting tak penting buto tak buto dunya parlo penting butuh cuma dunya kak dito neng rezeki neng tingkatan bun baba. Anapa beda rezeki sejungat tasan pole teretan. Napa seiko cak sehat alias beres. Egi
mi bisa beres nang di atas natunya kiai engki sebab tunya kak di toman nabi penting kana ben beres tunya itu bah sobung artena non egi pas de artena pabenya itunya pabenya arta la pagelar sabele beroma tingkat telok sapir tak ning bitong tidak usah potorok kata tangke keng beden sakit nyaman tak nyaman tak nyaman mun parlo kadang goreng kan ngocak mayu tinggal sakit tak gelem beres wah ngocak mayu engkau majara berempak boy sebenting beres juga iki napa iki ala bah ada parlo natunya nih kan ada arte nai penting kaleban sehat tersehat agapi terberes agapi abci nalastari bolat beberapa tahun saya pongkor datang dari pengajian depak kecompok kol 1:30 malam masuk tedu ngata ngede arapah kiki sakit lapah ngecuat yu sakit kiki yu tedu ngata gelem ngede nyari obat tak nemu yu ijak lah tengah malam yu diburi naguleng aja ke anak-anak santri tok berenak kana andi tambah kayak kiki ya kana can gule pah jawab santri bede gitu apa amur kemur bensin nego ya jak lah nyaman reng posang yuk ngocak gula kanak-kanak kalak make bensin tak arapang engkau tak kelar disake jan aduh tinggal abit pah datang santri ngi bebertalit segelas yuk dapat keadaan bertalit kalak emur kemur mare amur kemur alhamdulillah jan sarayu log ben gula nakana ya dena ngetek ka dintoh dena ngocak abare ada remah bahagia dari abo cok manabiri berin budena kana ke gerem beri protalit pah beres ari de remah tang dine jan sara pah ngocak ngaraking tak juduh iku lah tak beres bu cilokku Allahumma sholli ala Muhammad terselamat kapi terus apolong sampai ke surga kapi amin Allahumma sehat di atas natunya di atas na arta badar rezeki sejung atasan boleh napa mage seekoca tenang ate jember ate alhamdulillah non kelanon dunya banyak harta banyak badan beres keng ate tak tenang ate tak jember posang tak posang makanya posang tak posang mun la ate tak tenang mun la ate tak jember odik nang etunya odik nang etunya make harta banyak dunya banyak badan beres akhir apa dengki akhir apa iri akhir apa ker mikir rezeki na orang akhir apa orang syukur arapa ate tak tenang iki napa iki darem memakai cara nama tenang ate ate ini ka andi penyakit yu satu jemonosen ini ka andi penyakit tak si kiai tak si pejabat tak sering tani andi penyakit nih penyakit nih ka beda dua. Nah apaan? Pertama penyakit dohir, nomor 2 penyakit batin. Napa penyakit dohir sebiasa porak pano telketel kudis kadas kurap. Roh penyakit dohir roh. Keng pun penyakit dohir tak bahaya yo. Apa? Tak berdampak ke akhirat penyakit dohir nih kak pano telketel koreng tak masalah. Tak berdampak ke akhirat. Ada cerita yaki, mi masuk neraka kakimu gara-gara pano, ada. Mi masuk neraka gara-gara koreng, ada. Mun penyakit dohir tak masalah, sebahaya penyakit batin re. Apa penyakit batin? Pertama sombong, nomor 2 dengki, nomor 3 tero alam, nomor 3
bahaya re. Mun ateh, nah penyakit ateh, penyakit batin. Nah, mun ateh jabok sombong, boh. Manusia jabok sombong berdampak deh yo, berdampak. Misalnya kemana? Boh, jangan dengan dalam kitab Riyadhus Shalihin kan ada hadis sahih. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tak bakal masuk surga orang sing dalam atena andi sifat sombong teka asa koncoon obu. Tengeng di. Terselamat kapi. Napa si kocak sombong nika make? Si kocak sombong nika sahabat matur ka Rasulullah. Kenapa si kocak sombong ento Gusti? Kenapa si kocak sombong akalambian anyar, songko anyar, sarung anyar, Roma tingkat telok mobil anyar. Bane, ya Rasulullah. Si kocak sombong je benih kelambian anyar, motor anyar, Roma anyar, benih. Tapi si kocak sombong batrul haqqi wa ghamtun nasi. Rek si kocak sombong. Kenapa? Batrul haqqi nolak perintah pangeran, tak anda ke perintah pangeran. Wa ghamtun nasi ben aroma lebih bagus etempeng manusia selain. Rek si kocak sombong. Terselamat dah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Dok remek ya cara nah kakui tenang ateh ngobati penyakit ateh. Nah, boleh ban sambian cara nah ngobati penyakit ateh situng napa? Epakon palebur maos alkur. Makaja alkur. Me Al-Qur'an mak ge. Minta ada obat lain. Boh, Allah tipi si adebu. Dari macam Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Qur'an ni turun naki ke alam dunia sebagai shifaa'un, sebagai pakaja sebagai tanpa obat. Obat apa? Obat apanya? Penyakit napa? Penyakit ate. Kan mangkana guru kan beda nang nyanyian tombo ati ada 5 perkorone kan gua. Yang pertama baca Quran dan maknane kan gua. Iki napa iki? Maca Al-Qur'an. Mun tak ngerti make din make tak ngerti si penting maca ke Al-Qur'an. Maos cek kadang-kadang buluban sambian nek kasih semangat maca Al-Qur'an ting leuleun pas sayu. Mun ting leuleun pas sabeureu timur de lauk musalla masjid langkeur ke hataman leun pasah. Keng ting lemari leun pas bah lo bertempes de sakali yuk. Iki apa iki? Usahakan maos teh ke Al-Qur'an. Mun tak mampu make sibuk, mun tak mampu sehari sajus ngalak sehari setengah jus. Tak mampu sehari setengah jus ngalak sehari sama krak. Tak mampu sehari sama krak ngalak sehari sakaca. Tak mampu sehari sakaca ngalak sehari setengah kaca. Tak mampu sehari setengah kaca ngalak sehari seayat. Tak mampu sehari seayat mate boy. Ya kan sareng gelu jika nak. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbarokah dan manfaat. Amin Allahumma. Siapa sih toron na yuk? Abang kok tak toron na yuk nyongo acam tak kok abid kelung gula Bandung yuk. Debak game tak Habib kan? Beda game Habib. Kita Rabu. Apa telepon kan? Gula Bandung gula. Apa? Gula Bandung ban rampenang. Yu abis sih munceng oleh setahun lah. Yu. Neka tak ke kopi ribarin kacompo. Jadi gula ya. Jak repot mun reng kenal riyu. Iya kan gula satu alma mater sama beliau pada santri Tafatah yang sinula roda remed yero nyaman di mana
Oh ya aya angara Rabu. Rab. Hah? Kita Allahumma sholli ala Muhammad. Korang yuk. Gula paling susah mun reng bini ngocak korang teh. Abun je ongguan re yuk. Ana apa mage? Reng bini mun ngocak korang pah etoroten na ban selake pege tengah-tengah selake re jagon je. Mek sanik kamage. Beuh. Reng bini ini kemun ngocak korang tak ning torot kak. Anapa? Sebab burle-burna reng bini lakar kalakuan abid. Me temu jareng bini kalak lebur ka kelakuan abid. Beda dua kelakuan abid jareng bini. Apaan? Pertama ting abelenje, nomor dua ting adenten. Mon reng lake abelenje sangat bareng setong toko selesai. Keng mon panik. Mon kodu ngabelenje setong bareng sangat toko tak mare je. Dibun borok kabun temor toko etorok kilir kapi meleh tak meleh apa naber. Bener. Abu jagen le arek kaki sing kacacari yo. Sapan di bini rek kak? Nyari kisi beda suruh mulai kada kak? Nyempah laku nyalpok mulu lu mulai kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbarokah termanfaatah. Rabu Habib ke? Tidak Rabu. Aduh. Aba telepon ke? Abdi nak laku telepon mulu lu dirampen nangget. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kengkaro. Ya. Reng bini ni kayu muni sorona bermanti. Mantian ben reng lake. Mi temu sambian ben sambian mage cek reng bini mun sorona bermanti. Engki gula mareri berin yu. Oning ke pasar Tamberu sambian. Bini gula reng Tamberu yu. Engki dapat lawan pasar masuk ke barak sokoni gula ri berin ya cek ke pasar bini ngocak kak apa lek noro dem ke pasar Tamberu arah apa abelen cek gula tahu cek mundeng bini abelen cek abid teti gula ngocak enje noro enje noro mon lareng bini ngocol jurus noro. Reng laki ni kau sama makala yuk. Ya akhirnya gula makala kak. Norok buntek entar ke pasar. Debak ke pasar Tamberu bah masuk ke dalam pasar yuk. Obuh pahaleng-leng keti sa pasar kak. Aleng-leng pasar gula ngocak ilmat teh. Dia apa boy saya reng bini ria jangan gula. Ding la abid pah etemu yu seesare pah tanya aki ke ajuan berapa reka seket pah taber do bolo tagercet si ajuan abuh mi cema benale do bolo nja seket kalak seket mun seket dibagi mun do bolo nja te bagi do bolo nja sekemi nja lek 45 ba sekemi nja polah di 45 te bagi sekemi nja yela wis mun te bagi sekemi ion turi bini gula ngocak kan bini arap pecah ibeli ya lek dan bu angko nesonoro kaki mulai gele aba pas ngocak ni bini yuk cek sakasa kak maren yolok gini keiku
aba ongkuan nongkuyu ajalan oleh berapa meter tabah yolok ban saya jual bak kalak bak segemi beki tadi gula mikir memang tidak iya yang bini oleh seminggu kak gula entar tibi ke pasar di barang yang sama, harga yang sama, penjual yang sama, nah bertibi gula. Berapa mereka? Sekat dua bolo. Enja, tebaki dua bolo. Enja, segami ka? Enja, tebaki segami. Enja, ilawes, tebaki segami. Iyon turi ban gula yu, aleng-leng telah telokale, dak rengolok yu. Ya, tak bisa. Kalah. Kan mangkana kuat, kan mangkana aneka ekoca ras terkuat di muka bumi. Ya siapa sih bengal ka banyu? Mara kok terus tawa siapa sih bengal ka kakek? Cek make lagi na tako. Anja no tak bisa aja tako kapi ini aja. Tahu kok ada wajah-wajah takut gabini nak kapir yang mun keng bah beda ring bendungan angko bengal gabini nak tero tawa beda remah ika guru abari ya kak lamare kak are kak rek sekecak re mun nang tas panggung kak mun nang tas panggung orang salan-alan ipuntak ipidatu ceramai kapi mole karo ma ipuntak benik-benik melengot re kak habis saja abah kek korang angko Sayyidina Umar kan mangkana gula nang tang jak gabala jak di songot apotongan bat nyamuk reng bulungbungan reng bandungan bakun takok gabini nak bis Sayyidina Umar kek korang angko dak rem maka jak jin takok ke Sayyidina Umar marah saking derin angko Sayyidina Umar jin takok ke Sayyidina Umar pah ber Sayyidina Umar juga tojo kan je pah beda jin di dajale beda nyanglongnya di jalan lain kak derin takon ke Sayyidina Umar. Ke Sayyidina Umar mun kabinin tibi takok. Kan berarti saraan bener jin juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbarokah termanfaat. Amin Allahumma. Kan mangkana reng bini re kok cak an-nisa imadul bilad. Reng bini kak ditopang pangan negara mi eko cak pang takung tanggung pang kubandemin belekan nanjak pang ada remah pang idza saluhal bilad wa idza fasadal bilad mun reng bini bagus negara keng mun reng bini rosak ancor negara eko terteti reng bini bagus kapi amin Allahumma alhamdulillah terbarokah termanfaat mi iko cak pang reng bini engki sebab reng laki ni karena pacaan reng bini engki are senaku umek reyu mon caan eneng dak temur cak eneng dak bara aga acara mangken ni mun karohun lagi an se kompak keng bini an tak kompak tak bisa saja Eki napa iki? Terbarokah termanfaat. Amin Allahumma. Aba mek kita rapu. Aba ben engko bentung yo. Tako iki rise kita rabu. Bicorong. Mulai gilaro bicorong melolo yuk. Aba marah cek deng bedeng kok kana. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetis nomor 3 engki gak dito tenang ate keto mentro tenang pakon pa banyak maos Al-Qur. Sebab Al-Qur'an kento tambena penyakit ate tuti se penyakit ate sombong dengki iri hati arasanan laku ading bending ngagi rezekina abek ben rezekina orang ni katambena Al-Qur ki karo ngabala pongpong badah kayu iyu talangkong ngas teteh senga
paling banyak umat aku dengan Kanjeng Nabi Muhammad saya masuk swarga nikaring bini. Amin goyo. Cengeng jing. Paling gampang umat aku dengan Kanjeng Nabi Muhammad masuk swarga ring bini. Amin. Keng paling banyak umat Muhammad saya masuk neraka engki gak ditoreng bini. Na'udzu. Napa mak ke penyebab ring bini banyak masuk neraka? Dua yuk penyebab umat Muhammad sebanyak masuk neraka ring bini ini kami banyak masuk neraka dua. Napaan? Pertama hunna yakfurnal asir, nomor dua tamsi alan namimah. Pertama orang asokor kaselake tak pandai asakalangkong kaselake. Nomor dua lebur tungat tuan ngaste loh terselamat kapi tertati orang bini bagus kapi. Amin Allahumma. Saya terakhir saya nomor 4 engki kak dinto rejekeh sebun atas ketibi lo panik kasih usaha sari ben gula ben sambian non mun nika usaha sare usaha patetenge panika napa rejeki se pertama sepaling tinggi engki kak dinto ngaole ridona Gusti Allah mun la ngaole ridona Allah yu boh etunya nyaman akhiratnya pakaja etunya nyaman akhirat nyaman dek remah cara nang leri doon Allah kiai cara nasi tong pada hadis nang hadis qudsi ka disa idza raditu abdi idza ata'ani abdi raditu anhu tabun Allah Muhammad mun tang kabulah arya rok toro ocak kasengko soro abajeng la abajeng tak het mah het kadang-kadang bahasa het beni kurus bini mululuban selake bah norok het sakale soro apasah la apasah soro lampe azakat la azakat soro haji mun mampu la haji soro bagus kareng tua la bagus kareng tua soro bagus ka guru bagus ka tatangga la bagus ka guru na ben tatangga. Nah apa yang terjadi raditu anhu dabun Allah angko ridho ka orang jiriya. Amin kote amin Allahumma. Dadi gula ban sampeyan mun tero ngaole ya ridhoan Allah ko toro ocak ka Gusti Allah. Alhamdulillah terjadi orang si atoat kepi karena jaga terutama urusan bejeng lah nih urusan bejeng makin ini kesanyatan saya bahas intina bejeng anapa Isra Mi'raj intina Isra Mi'raj ingki kak dito peristiwa etikan nah Gusti Kanjeng Nabi etikani langsung ben Gusti Allah kaangkui narema parenta salat makana jaga mun urusan salat aneka mun cuman selain yu cuman selain perintah kewajiban selain cukup ayat toron pasah ayat toron perintah zakat ayat toron perintah haji ayat toron keng tinggal depak ka urusan salat pas etikani langsung Gusti Kanjeng Nabi bi Gusti Allah bucebui langsung begitu tabangki ben Allah napa tebuna Gusti Kanjeng Nabi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah jawaban Gusti Kanjeng Nabi assalamu alayka ayyuhan nabi jawaban Gusti Allah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh jawab pole ban Gusti Kanjeng Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad
Begitu tapangki ban Gusti Allah pas paringi kewajiban perintah salat. Artena saking deurina penting perkara salat sampai Gusti ngajeng Nabi etikane langsung. Pada ban gula ban sambian ka arwah kanjeng. Darma mun kaparluan parlo tak cukup libet telepon, tak cukup libet WA, tapi yen tare langsung. Mun kunjuman keperluan selain cukup libet WA, cukup libet telepon. Tapi are keperluan parlo apa? Ngunceng kiai. Timun urusan aja ngunceng ke kiai tak cukup libet WA ya. Apa? Nintar. Nyaman parlo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada bener ini urusan parlo nih penting nih. Kan makanya kau cak imaduddin pang agama, roksul ibadah salat nih. Dari masih kau cak roksul ibadah satu rukun Islam selema apolong akompol dalam salat. Apaan? Bitong. Pertama syahadat, ilmu salat badan apa ada syahadat. Dua pasah, orang ka salat iko cak apasah. Me ko cak apasah ring salat, ini mah bereng bojong sambil kailan. Iki napa iki? Sudah ning bojong ning apasah. Dua telok zakat, ring salat ning ko cak zakat. Zakat napa? Zakat waktu. Gula ban sambian paringi waktu pak lekor jam saade semalam pokon zakat teh. Apa zakat waktu? Lebat salat. Empat haji neng salat beda haji mekocak haji orang salat pada madhep dek Ka'bah tetih satu jerukun Islam selema akompol dalam salat mangkana salat ka ditu ekocak roksul ibadah cetaka ibadah terkencang kapi dalam ibadah salat amin amin Allahumma ampun sapa nikah saos beng sombeng dari ten gula sebab nikah kol setengah 10 pon nika takok bahten gula tak jepok ten gula ka anu karampenang mana bibeda kacang kulangan pamator ka adin murni dari kebutuhan abdina tibi nyona pangapor ase sobung batesah mana bibeda sesae ka adin murni dari Gusti Allah manter barokah manter manfaatah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.